Ebusia anopa we die chema wontumi aba kire se obisa eye Archbishop Agyin Asare any asofo aka say eye language be na nyame ene omode kasa na ye na me kasa eye no moti nyame ni no ye no moti ne sei eye brofo ana because 1200 years ago na alphabet kura no na ye ni nkonkopem letter J o Agyin Asare sabe na Ghana ni ho se wonim se eye Archbishop Agyin Asare nsem ye ba yin asenko oya age atum ne yiri aba wabe apologize na Agyin Asare ne yiri ase ni kuro pa chew wan kasa ye yes osini kunu ankasa ye aha let's talk GH rumors and any first time I pop into my video make sure so subscribe amame na wa click the notification bell and said there any upload be ameno sabetimi aka na wa share ama fofra be share na wa like don't forget say any comments be awon obeja comment section or e dey amame your Facebook as let's talk GH rumors and your TikTok as let's talk GH mesro so be follow these pages e dey amame. This week, the MC Kabia Koye say Archbishop Agyin Asare ene ye di ya na e kire say amanfo aso asi ni so ni nyina gina eye audio e circulated based on the fact say same or say Dr Bawamia eye Muslim enti enu kwan say Christian bi ato aba e de man asem we bae no enkofo bebre na react ye mame dan na samoa efiashos nega eye okatechi free fam nyina aba omudi audios ni nyina aba abonte ene wo hwe a description box where links no egu lead to these stories na anopa we de chema wontumi ana aba ne kasa waka nyina ne se Archbishop Agyin Asare yere aba abepa achew demom no ene chema wontumi ada ne sofo me say Bible quotations quotes ensema kese de waka bi na Agyin Asare ne yere ase ni kuro pa achew wan kasa ye yes osini kunu ankasa ye enti opa MPP ene eye Bawamia His efisa from 1957 abepim 1966 na Kwame Nkrumah no e Kristoni enkramofo so support ye from 1966 to 1967 Ankara no so ye Kristoni enkramofo support ye from 1967 1968 asoso aya frifa enkramofo support ye 1969 Buzia to 1972 Buzia ene Akufu Edward Akufu Ado aya Akufu Ado papa no so ye Christopher enkramofo support ye from 1972 to 1978 kutu a champion no so ye Kristoni enkramofo support ye from 1978 1979 ana Ayakufu Asabaye and so no so ye Kristoni or so enkramofo support ye 1971 the first coming of JJ Rollins Sabre no so Junior Jesus what you say or so no ye Kristoni 1980 to 1981 Liman ondo ye ma sori ni oko Roma classes ndwen kan wa jesu sen kan no so what you say Liman so ye Kristoni from 1981 to 1992 the second coming of Rollins no so remaining as a Christian from 1992 to 2001 the third coming of Rollins still don't remain as a Christian. From 2001 to 2009 you were Jacob so by no so ye Christian ya gromofo support ye from 2009 you were Tamas by to 2012 when Yakupon fa the currency not Tamas so aye Christian 2012 to 2017 Mahama so buy no so ye Kristoni and then Akufuado from 2017 to date to 2025 January 7th also remaining as a Christian et Ghana ba wiase nyina no akamofo support to a Christopher
kramoni ba kokra mai da o na bra so bia so sum na so sum ya ye po abaso Yeah. eti Joseph naka Misrim otimi kodi ade ye ho because no nya de hie na so enam sompa wo sum ye ti na onyankopon wona nim ade a so de ba be man manfo ho aton mu nti Joseph ebedi ade ho be prime minister. I'm talking about the biblical Misrim, not political or geographical Misrim. And you can Genesis chapter 25 now, verse 7 now, or say, Aya Abraham, and our woo Ishmael, and our woo Isaac, and the Papa Kumba. Me, I am Papa Bada de Meko Abruchro. Me Papa Ba, Confitio na de Meko Abruchre. Abra de Meko ye, na me mame. Ako edi ho nkomo ya yido me nua na ka kire nse ye me nua no nti me de ne beko me de ne beko onyankopon na niwa de krontia aya Christopher ene nkramofo nyina ya baako eti Abraham ru ye no Genesis chapter 25 no me pata obie bie no obie hu o just say bie no obie hu Genesis chapter 25 verse 7 Genesis chapter 25 verse 7 what I say enti Christopher ene nkramofo sabe ye ade baako ye ade baako ye ade afo ye Abraham asefo Abraham koko wale katura asani ne woma enum ayayi ne nyina wo ho wabie aye na mekase aye no mutinyame no ya no mutine sei aye brofo ana because 1200 years ago na alphabet kura no na ye nim konko letter J o A B C D E F G H no na bi ni ho because na London na ye Roman soldiers na nego ho very few years ago na London United Kingdom na ni ho o cha say na you or na Rome or Italy na Italy wo ho na Spain wo ho na China wo ho na Ethiopia wo ho what I say na Egypt wo ho eti na nkro no ya kakra bi na wo wiase na India so ho eti nkro na wo wiase no ne swa na Britain ka ho eti Agyin Asare sabe na Ghana ni ho mi eni kasa ye fe ni twi o na sa brofo a wo ye a wo kan ye na wo scream ni ye no o je nsamba enti wuti Yankopon ni wuti ne sei enti wuti brofo sei Canadian aye Britain or hino no wuti brofo sei no ana my God na sa Onyankopon ba kasa brofo no de ba kasa aye wo no be kasa anye England bro ayi ohire no ne be kasa no Onyankopon pese oni asantefo kasa nyotumfo no ne be kasa eti kasa be mu na o se no kasa be mu na o so tie you cannot separate a person from his language baby a Christopher and that's why ye nyina ye wo no aye Romans chapter 8 verse 26 to 28 or say the Ruach Kadesh actually Holy Spirit in Hebrew no you can Ruach Kadesh because there is aleph in Hebrew Ruach Kadesh the Holy Spirit intercede our prayers to interpret what we want to say and you know what in say only Holy Spirit only na can say there na na kai Onyankopon ti onye se oye kramoni keko oye kramoni a osi asore dan na no da aswase ye gura Roma asore dan mu kwabe Japan ne ma me ya yi say oduru ha wose mafa hoka me na me ye kristoni na so aye mosque central mosque ayayi me na me renovate at the mahom
kopim se ye ne Bawamia koya omo ka kire omo se ayi omo de ka ewo ha se ye osmetua na Central Mosque. Now renovation. Yes, nam koye renovation. Ubu ceremony bi obeka kire. Eno nti na me ye Kristo ni o. But won se fiada bia no. Me mankramofo no ebe nyame asem free me anam tia kadema o menyi o muskada. Because Bible mu no so kra John chapter 1 verse 1 na o say na be ma biti usasase so na be ma ni suro onyankopon wa ma obi adi o say no suro onyankopon na otene enti who pray what and who pray what aye no osuro onyankopon Bawamia ye obi osuro onyankopon no odo Ghana no odo Asanteman enu nti waka ne boss ho hwese na ambulance se ye koyi agenda 111 me chairman ba ko ne friend chairman Kalim awo drop so 2016 ya beto aba no ene wo car no wi last month me youth organizer wo drop so wo na bi sa car no and now say the Bawamia odi draw servant no etimi kofa aduro ene ko drop so ama ye no wo me youth organizer say ne ho odin say you know What ferry? She say what ferry? Abusiana said ye chema wontumi no no se ade o say Archbishop Agyin Asare yere abe admit apa chow. Well. Ye de ani edi nsem nachi any updates be afi oba ye de ba be so mo me ka mo se ochinada on the 7th of December ye to aba. Yasumdie ho hia as Ghanaians enti ye besre ti ye bebo yasumdie ho ban okoto aba na wakufie opese okogya ho ma ye kan a time no so a na wako enkoya ade edi wenchi bia beba fi se Ghana pe ana yewo mi din edi na nekwa santoa makram